Ka election MDC kasa setang arpawai sengi hakabaki kertong bat kiseng san bertai ba per kin yo lat ban le chau paj ba ban pensngu thu ya ganong rim ke jongki kiseng san bertai ba per lagi dei ki budon hakaliang senchar bat ki beliang pesha kilepen kre ba ya kan ni election ban le chau paj ba ban pensngu thu ya ganong rim ke jongki ki paj ba kin seyo ya kalat ban jit thamai ya ki MDC hak arpawai terik mentau benai hadin ke jing up kebilanti ke bala cisnem kamtam hadin ke election MP jan baro kiseng san partai ke lapan krep ha ye ke niki election kamtam ki kartong ki bala pen krep ban yakun ye ke niki election saki artali ki district council ke ban salong ha art poi tarik menta ubenai ki paj ba ki bala up kebilanti ye ke niki election kin sayo ye kalat ban jit thamai ye ki nong mi khmat ki jongki la ki dei hapo giant hills berkum ju hapo khasi hill ya kasengi tiap vote hak arpawai terik berkasengi nyo vote kan long hak arpaw saw terik mentau benai kiseng san partai ba per kilapan kre ke niki election baladang ni pai cha langrin constituency kiseng san partai balapan kre ke long ke NPP ke balapan yakun da uba mandilos nongbri unsia kun na ke NPP persya ya ki weki kartong na langrin constituency hak niki election kumju oro kaseng kongres kalapan kre ya ke niki election hak ba ukurtong uba per don nam rengai unsia kun ya kan ke election na kaseng kongres na langrin constituency hak kan ke election MDC ke bansalong hak arpoi tarik menta ubrai kumju oro kaseng riulom ka United Democratic Party kan ke parti ro kan sia ya kun ya kan ke election hak ba ukurtong uday uba Pius Marweng ubalong MLA jonggarani kor bat kumju ubaday MDC menta jong kalangrin hak ba uba Pius unsaya aireng behakani ka election MDC naga tiket jong ka UDP na langrin constituency persya ya ki pat ki kertong kumju ro ka seng Bharatiya Janata Party kani ka parti ro kan sia kun hakani ka election hakaba ukertong uday ba Lewis Janong Shooting ba Lewis unsia kun ya kani ka election na langrin naga tiket jong ka BJP kumju ro ka seng Voice of the People Party kan sa aireng hakani ke election na langrin hakaba ukurtong uba Overlin Imyong unsia kun na katiket jongka VPP na langrin constituency hakani ke election MDC kaban salong haka arpa waiterik mentau benai badkumju kajing nyo vote kan haka arpa saw tarik mentau benai adangi pai sa kajing yo vote jong kiseng sang partai ba per hakani ke election MP ka baladep na Ranikor constituency kiseng sang partai ka yo vote kilong kumne Naranikor, kaseng NPP kayo Andrew Hajar Lai Spatam, kaseng VPP kayo Chipeo Hajar Andrew Spatam, kaseng UDP kayo Andrew Hajar San Spatam, bat kumjo kaseng Kongres kayo San Hajar Sao Spatam bat kaway parki kartong. Ladangi pai kani kajing yo award niyo iba kaseng VPP kawan hakaban nengkong. Henry kiriu seng partai ba per kiloong baka election MP barki MDC kan siya per pa. Hakabaki pajba kinjit ya ki kertong omika party hari katang i kajing start jong ki pajba jong kalangrin constituency yano ki ibit ban pa cha jing darbar KHADC na pedeng kini ki kertong capo KHADC